Hello guys, welcome back sa channel Kajongi mo. Di last time akan pemicu ng video. Tasi nga dan best friend nga mau Eric. Dan driver supang dan kapnya rin lagi siyang Arabic. Di kadan gawe ka sinong mo kepada station. Mau rin rin siya jong siya untuk ka sinong jong sap mo. Bahe. Di kipanlong ka fashion show mentas ni. Di kibun ki nang wan sa tiro kung iba yun Arman di kung lok di Arman Ruji address mo si address itu lari kenti linggo kama ngaraklet apa ka film ong nakai to poher undan di sararu jong ka film halamar weru indan di ngate sa tingam daerah ngalit kon ruai ngalit kon hus marba hawai ngarwai ngaak to ba maju hos ro sa matasi kare kasi mga hos dan ka fashion show na bentagi long kumi sa tema mulai kerteng ka makeup fashion show kada bitang yang kita gibriyo sinong stay te matagi la min ere na sinong galit tangi argot ilet po hasmet impact na ni galing sa wala kaju dito siya jong sara bagi Elvis tawa mo dan to bisa lebih direct siya yung jong pahe katahi matati dan halenti ang kata ka ba ama kani po lumdengan guys change of plan ngan itu ipi ba ngila po ya po last week mane te I pakna Alves mo bagi sara mane kay dan si Sadian ngila mana do bahay po ngila po yang ni to begitu siap ang tip yung support block de kani kada bagi pure na silong so mentang nya tangi angot te I'll see you guys dala po sa tema namar ba I just hope sa ti kanam slap ra masani ka slap ta pet ba kanya kali kay ro mapun takut amunik 4 ju dapon kuat tan ra mutasi apon kuat namar begilik modeling ka mo stie ngane tu ipi jing shalai meremiat aran hospital mo ngala yo dawa yo inject yo nadong sedong ayo te siboji menungit amana mestap ngarami na hospital na yang lagi ong watlet medang telat kentut kata nawan kawan namar bang suit yo perlok nga apa bagi beriu setir kila mi lenti mo inlet kalet chathe angit ba ublay undor kat ibet ni ka program punya bet ka ublay undang ai ka jingkot jingkha yang ngaro mo kana menolak manung le ini program kunjo episode bapet dia baru ki breu ni mo yo Eric lu nya kali bah se kata ini kenduk bet apa setia mah guys, matang la po ni asnong di pahe mo. Jadi pahe, oh hi pahe. Hi. Lagi bang pahe mata. Tip top asnong de. Eric la long chief guest time ta asnong de. Ya pri ma te Sarah ma. Te Sarah te u Elvis tawa kena ma lawan. Te Arman bagi aji kemen do nuan di tiba mai di lari. Itu yang cek ya sound ini ya. Ini kena ada sedang belum. Ini Rikong Sarah ini ro. Te mutangi dan ini. Ngaklat bentuk mana actually ni marba ni bomjah yang pahe am bangah set I Mei yang pahe ki bahing yang pahe. Ada klat nak one vlog. Te matang nak apa ni te ngaban host api sedian mah ni ki man keme. Ini ke. Coba di Subang long chief guest ni. Oh, total lagi bangan best sih. Iya. Tini chief guest kentai jeng ibat. Lariam terai lem tas ni. Abas. Saya komen pada yai Sarah itu nak yang lariam. Ini bersih melihat petulurkan untuk sina betul lapang ngasut. Coba ingin up saya jong Arman badi izin kemen dan tu ingin sedang nak vlog ya kak I mean show ke jongi ngan vlog ini adalah ban use sebut mah dengan Pak ring you Eric Nabar so kita mah ong hai bro ong hai dari leran Matarak sedang di pada Syomsyet sa ngan seperti dah kan sebut mah seperti dah Syomsyet mah. I'll see you guys after some time. Bagi judge yang lawan Mbak Arman
Ti Ajing Kemen. Nui babak tengam dapat itu rumah. Kini kelewan kin syong saya tep kidang ya kublai girang ba snong bisketri snong wan sar wan. Sar kublai sar. Kublai. Una pipa isuk sana. Ti madam bro kublai. Tapi wanda kejat pipong dah jadi kongdong nak kumna dah. Atau apa ni? Oh wow. Ya telak jenjar. Dek mangi ni dia subrut bara. Kapan tu? Ti pohek padang bun kam te mar penyaji lah dia ka program em cakra bun kam ni pohek. Dengan sedang nak ka program mentah. I hope man yo pan le ka vlog mah. I'll see you guys dalam dap ke program kan. Teman sepeni klub sekarang lihat nampak ada grup. Akan jangki. Wow. Kita seluruh. Kublai sibun lagi baro. Kacamit kabasuk pat kabakmen. Kakerten jonga trila marbo. Ngasong asa hakasnong maulen. Baka menengkong na penpau kecil semua ayo belai terakin radu nong tau. Bawa ayah kini kemarin membeli tenat bahana kebentar kecami. Bat kebaar kalai kamkerpan isya inong bisa kecami. Ba ila pelat por kenang ya kapor kecampi. Nada hilang. Hilawan kenang hakini kecakang. Kenang pemimpin seluruh yang ini hilang kumia. Bab ni ay kublai ru jak kapasan su bab yaki kemilang komiti sport club maulan ki balalai ban penben pendip ya kani kecundang kam jami ha kani kasmi ay kani kasmi baba do bisa kani Hey, mga ilong kumijong iway kun kantay. Karyam kabakordor, bat kabaremdor tam, kaday kajing slur naladi, kabangila banpong, bangin yeng na kajakasyong, bangin weng ya kata kajing bom snusuk, bat kajing smid, halakaman siyam bat kamet. Kublay jan med basuk bat bakamen, yapi iway pa iway, kamtam ya ki judges badan burom, ki chief guest, bat baro ki balandon lang mantakas ni, hagani kajan med. Kakarteng chonga ide ikong, Marida walarpi, ngasyong sa hagadong walarpi, hamaulan.
Contestant number 2. Next on next! Ay, kecil jam, come on! Kita itenan minta kesini karena konser ngaku mulai ya ini cikas ya ini ilang bisa jongi badi yang ilang meki hebarit baru kerteng jonga kare ai cingun marbo masong sah kan ini kisnong mulai Publay sibun ya gini kita giman bagi kunci jaro kiraya wang nan lang mentakni namar bagi kwa benyi hakasin dalam kom ya gitin riam dungi dalam ni bat na ai ngo yo blay kan rat ubala ai gini kalat garanti bat bau la penerang ni gini gasuin penang bagi mur bagi rodo si perman mulai dapat bok trong blay ngila ban jo yang ngila gini kalat bani ai publay ya ini ilang besar gini yoran nacian ni nacingai rungintip bat ni ai publay ya di aktor gini bagay ilang seluruh bagi gongbi nagi ang yung iya dia gani gagantag yung na day kin marbo bat gani garayang bang aday garayang tenray badang garayang dunia bang sabar yang gastir rong masih garayang dunia marbi di bar yang gastir di ang nga sin bangalay ha podalhi dengan ipe jorni yang mari ikut bahaya kalian ini Akran kat bangala bagi kelinga coba. Kublai si hajar mu. Na bentar kini sepomat kibala ya langit pening modal bisa mah boleh tetap tidak itu sepomat bala taktiwat ngin sage sa sipang gato ka ya modal mah ngate baik tu siap telah or ni kunum to la or ngate syat kentai la iyang lagi kentai la iyang pet sebesyat senrang mah. Te ini we nong syat iwan nado silong buran peni ka jing syat jung ipi. Pina sapodam. Pina taktiam mara. Te kena kelemat ngakot yai samla prasngi al mautrang
ban ai ka jing shot jong phi Kacanit kabasuk kabatinan ningi lang baro iway pa iway. Nungko nga inyo yo blay trekendran ubala thawra ko bat ubala pengang ru yang badeng ilang kumni kumbang ilong menta. Bat kabar ngai hublay ya imay ipa jalo la imdan syuru lung kathong janga om bagan kurta gamni. Haringa kwa ban ketu om dal gak kumi. Haringa kwa ru iki khon samla ki hep ki berit. Namar kecuk ba menta indai ba sakotang haju om tang hoi ka puli ka puti galong prangkam harengkap kejinan dikistat bad harengkap kasap katelen ka bapidon ada kram kasap ka brewa ya pi pinum la malek ai kairu karena buron ya kasap ka bapidon kasap ka bapidon kedahi ka blay ula pakha ka blay la pankam ti ya pi iwai pa iwai ai kuderu ya i George i Arman Siar iberi aktor i produksona i jedaman banga nagoi ka pos i por ai kuderu i actress ai chikren i baju dan dekat pengaruh i pos ai museum ai kuderu i director jona i Alves Thaba te Beshbon namta ka por baglo dipi i cindar kat jongpi ai museum ji show ya ai kuderu i actress Sarah i bedang shte perli kawai ga short film kabar kerteng hawa marwai te ai kuderu i bro jona i Ricky mo i de i Norway te Beshbon namta ka por baglo jongpi kajingdon dekat jongpi kepentingan kepada museum show ya bangan nang perni show yakin kumkini kicat program but kapasa ai kublay sikadaya ya is sogashnong kublay sogashnong nagta kamsiam kejongpi bakjing lakloi jongpi kai kabanga thrang berkai kabang thut lembang jongpi ngala bencam kini kai baro ngala benang sisa usogashnong udai uppa jonggashnong tumbang idan uppa hayeng idan uppa lajong bat haba dei uppa de usogashnong Usada shlong di nong kitong ba nong pek ya goroi kapar nani kasliu kasme kabawan telep shlong jungi te denong ba kachidong usada shlong jungi te kita ke baro ngila ban ya lang ba kababha te kubai sasin usada shlong namta kapor jongpi ke chilong la kro jongpi hagani kisi banta ai kubai yai sar jona mo kubai shibon sar namta kaching long la kro jongpi wala bon kim don lang hiniru Reganget ba kamasim sigi kadoni hagani kasi tama don ki kam coba kimla ban kyar haga chupang ke chistam pila funi ngam ne ke ong ba pechni wolbon inde bangara khnanga ko ai benar ka asto kasi tang ba dalam ba ke chupang ke chistam haban be sigi tawai ki desin dela kata ka pidan eru kan nonga sodap syada ke chisam keman ke bakrau haba mi iya kan khamat jam pisa mismo an ong kulum lang iboro ngakan mau ke par benar indo komersial masuk tak masuk Vietnam. Ngalong kumni kembang ngalong ro se Miss Kublai Shibun. Ngasuh tu menta. Come on. Kecitra stom copi. Kepenlong ya. Kumni kembang ngalong. Nisa, nak kalian jauh student baru jauh.
Hamdor menai banai pi Henry nak kalian cuma kumu kena skor jom pi ubarim abu pi tangah kecing tuai bau belai undur kat pi baru nak ai kira kinti bak tin shishu bau nak ai shu kasap kataran jom pi bak kumu lebih pensyai shishu gi kena skor ni shinong bakim kiu om tangah kecing nang justat Henry pi kairu ye kicing in ke bakan jam mesim ke baman kesni kini kikai baro ngayo napi kabamikong kecing silang ngayon imei pa bat kabar ngayon napi kinong hikay tagadaw ngay kublay pinay kay naman nga slow yahap kung mga burong yi imei nga burong yi kinong hikay hayo ngayo kecing silang nga imei pa kabapura bat habar kamut day kinong hikay kibay kecing silang jika kublay shibon misa nagalang chan adon kecing ay sobay pi kabrit katagaday ka momento kung kadak kecing sa chikan ma nao knas kun barim champi lembaga ni kecing ai subha kabarit chonga handrai wala kalong kabarit ro handrai ngaslo na dia ba kalong ka bakrau ba blai wala ka ku kat nei ngayo dai kecing ka khu chong blai te hagani ko por khima kam tanga khori sa double star one car ibada I nang kai berim chong ai kecing dap ti jong pi nang ma kecing am sen da pi ni am sen bishu tap ti bai ni point stage tap ti bai tap ti Kameraman. Yang ada diklimat dengan korban sa imis Rasi Bon Wan Khan Ibe principal jangka school lower primary Imla bandon imis lamar ba isitom ida phone ngamen ne idon sa shilong Teknik kelima dengan kosa Miss Matilda Mukim. Idon namanya Miss. Tela dadon ikon lane ikpar mo iban par keju. Teknik kapor kosa is Arman Shon Songpiang. Ayo kita pergi jumpa Isai Singgang. Continue menghadap di depan stage. 1, 2, 3, 4, Arman Syong tu lah. Arman Syong.
Ai kecing top 3 macam apa? Menang Ebi. Kita yang enjoy contestant number 9. Ayo kita pergi ke macam, come on. The first, number 2, number 3 na. Dan ayo kini ke first na up, nakhat di Arman, bagi padu. Best siap mana try? The first runners up. Ini contestant number 10. Tiga macam, come on. Kuda Shibuan, Mama, Kumjo, Arman. Ayo kita top 3 macam nak bertanya kini siapa? Come on, Pak. Sekali kadai ka prize ka bakato inong job jang seven kita buat 3 begini Pak 2 itu Pak ya ada kecil tu ada yang mana 2 ini berpartisipasi penaik nih ke place. Jangan jangan surah sukan bisa ramah terus kirim sudah kirim dengan. Kalau lah sudah bisa randai kesong ini. Kalau bisa kesong ini hau nong bisa. Mau. Jadi konsen jadi mak kirim gas serai. Job. Number 2. Nasib alam. Kita inanjab jaga mega fashion show ajar akun Rio bala organize daga Kwilan Sports Club kumjo beri pahe jangi ma Syabra nam se katanga kwahban ay kubre ke dorbar shnam jiram jong sodar eksekutif nomor berbara kinong sosong bagani ke program
Film Show Minatola yang kenang job untuk Amerika Fashion Show 2026 ini contestant number 2. Ay mulai ini tu ini. Nado mana perbangan? Boleh petunjuk saya belum nak. Nado berapa step ngai tu ini ngai beri pasal dia vlog bet. Ya bisa lah saya. Riu bagi jam ni dan riu steng. Ay YouTube play bisa baru kita ngolen mo. Ya kini siapa pet dulu ngai subscribe kita ngolen. Punya like ya kini video kita ngolen. I'll see you guys in the next vlog. Bye bye.